Sorry. Oh, Doc. Yes, and you walk, Doc. I want to know why you did. Who knows why she I've said, you don't yama, no, see the young cook. So, your stomach was out, said the young. Have been so as I become. And then crying, meaning said, if you are forcing a, I don't know. Test results naturally say when you malaria when the moji. TD. Yes, malaria. Nani yem no so we no here. Tinatet tomac, and a tinatet malake. Famano nano hobetono. Malake, anything at Tumac. I'm my free. Tinatet malake, eyama ubia wenya malaria fever. Ena tinatet tomac mixture, eyama ubia wenya indigestion. Yenshishwemo so wenya malaria and sana wafa edrui. Not recommended for children below 12 years. Pregnant or lactating mothers should consult a doctor. Surprise! Congratulations, madam. I'm looking forward for a good business deal. It's my pleasure. Excuse me, madam. I am a business partner. Mami can be being chill. Tinatet venicano. So we use what? A CSC ho. Emma hoye kama. Emma hoye obey moi. Na ko try she. Thank you. Tinatet Venicare. Tinatet Venicare is an oral tonic for maintaining vaginal hygiene. Not recommended for children below 12 years. Pregnant or lactating mothers should consult a doctor. Yo Ghana for Medentia PC ma obi biara o temenka. Medini odifo KOFI Nkwantabisa. Ba biara o temenka bia maba wo nchen wo boro no so. Maba wo nchen wo fie, maba wo nchen wo adwuma, maba wo nchen wo mantwe aso se me ne ubedi nkomo. Oman Ghana ebredu se ye kan okore de kire wiase. Ebredu se ye kan okore e de kire ama Ghana. Babi biara wo hwe me babi biara wo temenka bia no me de Christ asomdwe edom babi biara wo temenka sede me di nkan aka no me di ni sofo panyini KOFI Nkwantabisa orofo me ne ubedi Ghana ho nkomo me ne ubedi abrabo bu nkomo enkomo a me ne ubedi etiawa babi biara odofo wo akwanya se ubetie wo akwanya se ubetimatie bibi ti se abefo kwantempon ana wo akwanya ma Facebook biara mesrew bo wunua bi amane ka kire wunua bi bo wunua bi amane se odifo Nkwantabisa ma ba Facebook live akokora menta ma Facebook sa ma ba Facebook live ne Ghana fo bedi nkomo ma ba Facebook ne Ghana fo ebekasa mene Ghana fo bedi nkomo mi dini sofo panyini KOFI Nkwantabisa KOFI ensuranka KOFI ahuna bobini na wotemenken Ghana mini mu bedi nkomo o my Ghana niema bi twagu ensem bi koso sesia na akokora me bowura internet no so anasa abefo kwantempon so na niema bi twagu mani so niema bi twagu internet no so me yam hyehye me de ma o my Ghana are we safe? Oh my Ghana, ye safe ana. Mafa konya we so ama Ghana ni nipa bi etemenka afinhia Abusuya, minimu bedi nkomo. Odi a obaso a bomodin akwanya bi a obetimi ama video yi eduru I.G.P hono. Me pacho wo so ma I.G.P anwumre ya. Minim se Ghana megimudi ekwanya wo betumi afaso ama yewura don pale anase I.G.P ne nsaka video yi anwumre ya ma ne nsanka na wonkoche ababa obon ho sekire minasa agrada esansi ya I.G.P di yenyina ya Ghana ya hwe nnwuma obetena konwa so sa I.G.P police sahene anase police sadom a KOFI Nkwantabisa me se yewura I.G.P misrew yewura don pale misrew eburu srew nyaado srew eson wadawroma katachie baby ame wo sei ene nkramante mu kwan wa ti misre yewura don pale ena befo kwantempon ene akwasi broni nimdie kakra banti papa me to nkrama wanyumre wai
Edie na ekoso asem ekura me anwumre nyina yetiawa. Ababa nyumtuni aye friend Joyce Blessing. Ne ho nsem a eho apaso ana nsem efa Joyce Blessing ho agana fo bisi Joyce Blessing akoye DNA ana se ni kunu akoye DNA mini much about it. Okoye DNA se ni kunu se Joyce Blessing no se bi enya ado obi amusa me obi anka nkyere me. Na de matie free ababa obon ho se kyere mi na se ye frɛ na grada no say ene wasa kyerɛ ye evangelist nsɛm a wɔka ne sɛ ana de matie free agrada anum ene de ni sɛ yewura anasa ababa ye frɛ no Joyce Blessing DNA a disqualify ne sɛ ni mami nye ni kunuma me patroti asem no according to agrada anum asem a mahwe bi ewo Facebook no so se sia enti na akokra maba life no or say DNA a disqualify Joyce Blessing mano say Joyce Blessing mano enye ne ma. I have no problem about it me patroti, but because of Joyce Blessing mano the sake of Nkolano and the security of Nkolano Bambo, the protection of Nkolano enti na me wo Facebook live Ghana phone tie me ye menje manu nsibone sebi enya do emfame ntraba bi esasa odi mi duru nipa ntie ni ye me se Joyce Blessing ho asem a eda paso asa bibi tete ne sra ne abasa agrada aka bi na matase bi ani ubedi ho nkomo agrada say DNA a disqualified Joyce Blessing mano say enya woni wokunu eba anase enkola ne nye okunu ne ma me patroti eni ye fine say DNA a disqualified Joyce Blessing say enkola ne nye okunu ma mini problem enya masem but hereby the case Joyce Blessing obi anim say wanyini wa bobra ko nanim anase wo ye star hereby the case enkola ne sisa mi yemu siseme ema enkola no me patro Ghana fo muntie ni ye badwen ba ne banyansani ntase bi mfrim onti asema meka no fa bibia to nkyɛn ne ka no kore DNA a disqualify say nyani kuruma I have no problem but the way omo dis Joyce Blessing the way omo kafa ho say DNA ne nyane ma no so I am asking Ghana security, are we safe in the country now we are living in no are we safe in security wise no minim match in security wise but dear koso e fan kola no hom e na die ne na disqualify omu en kola no nye okunu ni ma e kokoso yi obi ni mo brimpon bi ahyase o obi ni mo brimpon bi daachi o e bia ne kola mu bi be ye omampanyini Joyce Blessing mani bi be ya brimpon e bi be ya kukudam me patroti ni ye se Ghana minim se dru brebi ye ma obi ministerial appointee bi ana aban pa obi a yesi ye de ne converting committee ye doso nipa no ye busa na brabom ba bi okosuku abrabom na setenam ye busa nsem bebre busa wade ne abrabom meti bi bre bi kura se panyini bi kura se yesi na ho de kofom minister bi o se panyini bi ebre de ko verdict no mo amuni match about it munim de me pa kire e mo se mumusa meyere se ma ho de kofom a enu ye moguo enkola ni hwehwa omunim hwe mami a wabobra uyo obatan nanka wo adwene nanka uyo obatampa wanya kwanya social media na de nkola motofo a onim hwe abetra social media na wo desi omu me pacho Ghana ede na ekoso social media na akosi broni de ba ya ye betimi di social media na ye bibi no now we are fooling about sebi enya do sebi eku jojonchie bi enya data 1 cd 2 cd bia no asofo won sinanim no aso camera sinanim no okansem hunu ne nsem fonko a edie na security no ebetimi di aboa yen media commission emwa be na mo betimi di aboa yen NCA National Civic Education sa hwanfo amoboye ho ban NCA fo edie mwa na mo betimi di aboa yen timamufo no Ghana se DNA a disqualify obi se nyane ma
when ye dear din can you see Wagana? Muntian you. Footballer be as a branty be no bobo e Ghana. A brave be bedabon tenese a branty be no bobo e Ghana na wajidi wa Ghana. Dear na disqualify say and Colano cry on in a year yanima and then yamasem. But as mammy or from who grada and ya konya social media and I would see bones Sabia Bruce Bianyado, ye can be a sessa yes in a pank, a wagrada necessary. Because ye can't take more comfortable more. Ghana ha una wouldn't kind. Sabianyado Sabia Bruna so was such a we evangelists. Let the evangelist no, and as evangel last no, and your Juma womb. A bass, Dreamudie Catas, Proyeno Chrono, Dreamudie, Oko de Fiasse, and a Udim Ricasa was such a. Besotias, Agrada Ghana young Quadia. You're a damn parade. Send ye be coso social media ni abe for quantimpon. Now konya ni ada jebi wo ho a mo dawromwa mo munim mra na munim di na o man no mra ni tumi shamonsa na abanbofo mo hwe ya na mo boyen ye ni party mamufo ani nyapade ho ban no sebi nya do mo nsore ma ye hunu se ampa enyo jojo nchie bia na betima so camera sinanim anka wo de o ye oba tan o ye oba se wona to wanka obeye den yesin to wada entu wunti wanya oyonko ba na wo dese no na wo sopa no Ghana mama yenye serious. I don't have problem say DNA na disqualify no mean fa honya masem but nkola no mu ya innocent nkola ni nim share about DNA no anything can happen enipa na ye DNA no onye nyankopon krata na nipa na echro no nipa no obetima je bribe wa mana ye yie aye fidie no ode ye enye nyankopon endi senye be ma ne ma enkola ne nye Joyce blessing ma na obetimi kokwa adopt obi e blood e krampo fa ne se ne ba etimi ye world na japade nyina ma no aye obi personal issue but my problem is enkola na mami e wonim de na sebia nyado wanyi senda wawoda na ofro ho agrada na obetre social media na wode senkola no na wode nkola ne photo kire na wode nkola ne photo etwagu wo abefo kwantempon so no se woda na agrada wo nwene ma menkire wo se internet na kosibro ni dia ban eyekuro internet ya oman o internet no aya oman eyekuro enti bibi to internet no so a enyira se woni mu a bibi da internet no so a enyira. Let's face reality. Yan kano kura nchire nipa wo dia me kano kura opa atame wa wo hweme no kura me kano opa atame me kano kura dia kire nipa ko se wi asebesai o ti ase ye ebredu se kano kura ni kire nipa Ghana for matresta nhwemu se Ghana for binu mu mpe no kura but we ase no kura me kan ekutawa esum nuruda enkola ne ye innocent omunim hwe mami panyini a woda wo dwene timi de obi ma abetere social media wona wo de sesere nipa no se DNA disqualify sanye oni okunuma enti die binsi danie enkola ne banbo e wo Ghana no safe a eye ne sei wanya obi ma edi ni photo ni mfonyini edi na internet so wo sere wo mu wo kan sensem na nyame na atua ne Canada ewiase yenyini nwie ya yensra kwatia o yenyini nwie ya yensra kwatia I don't get the fact about the DNA ni de ani mo ma ye nyina DNA nipa na ye agere be kura ne ba ba mani trim so nko ye DNA no time ano oni oba na wade enwuye no agere bi ba so nko ye DNA bema enfame ho but mami ofre ho agrada utibidi Joyce blessing betina internet so ehoro no srani abasa dinatem dini matem dini manfo nyini ebetu internet no so se DNA disqualify se nye woni wokuru ni ma no akobo adwaman na awo ma no adofo no o me nka no kura nchire nipa o media nkola no a ma me de nkola no photo abetre internet so edi ababa na tem di nkola na tem no
se nkola yi sukukom nkola yi namoa obi betene ne sa ahwe nkola yi so obi beka nkola yi ho asem internet no so bi koda so a Ghana fo ntie ne yie me si internet ye kuro internet so da internet ye oman bibi da so a emfiri so da enti ewura I.G.P sembra bi wo Ghana ne beye yi a judicial service a lawyer for munim rei emrase bedafo mesrem aburu srem nya ado me appeal to I.G.P say sa wo yone na ma me agrada ye no wotieti ankola ne fa hodie so enkola omunim de se die ne na disqualify no a wodi nkola photo beto TV so ana internet so horo mu ma me ne nkola no se nkola ne life nkola ne dache semra wo Ghana me pacho I.G.P mamre ni agrada ababa na no te so tuo mo se ne oye evangelist no kromfutachi amwa kohwini ba Ghana obi anim se oye dwurumudie keta asehye proye ono krampo no semra bi atumi afavor no Ghana ha na wotumi betena internet so abehuru obi se die na disqualify ne ma enkola ne dachi ne hia mi o me yabadwemba o me wo ma anamo yetu bia ne dachi ne hia nya ne dachi ene hia o anya ne just blessing de wo hu nanim enkola ne nuru ba bi o mu maami aduru no na baba wa wo se wa bobre nim de yabadwemba wo fra wo ho agrada de nkola yi photo mfonyini abetra internet so ehoro mu maami sopa nkola no se nkola yi namo a wono wabeton nkola no internet so nkola ne dache Ghana security no adie ne yetimi de aboa mofrei nkola omunimu de na baba agrada de nkola ya betena internet so ehoro nkola yi Ghana misre yewura I.G.P yewura dampale mi jeudi waye bida shata wale dia momoyo sem yenim se okeka ho medical dia uhuruka sem okeka ho yewura ye jeudi yenim se Ghana no one above the law. The word no one above the law says asam ye no kura yewura I.G.P misrew minimum mre wo Ghana emra se bedwafo ne mra nimfo misrem aburu obia ne sabeka video yi won fama yewura I.G.P ne semra wo Ghana tia saade na agrada edi nkola ne photo abetra internet so esopa nkola no ne omu maania yewura I.G.P mine wo kase ya misre wo aburu ma omrante ne danta na sinema na agrada de nani abo no ho safo ne wo Ghana che minim se yewura I.G.P wati bi amanfo aka we so wa Jimmy Gold we so wa ye mi sei ni nyina no sabia nya adomra ne nya nkasai ye wo Ghana ye wo atwane yem na just blessing asem wo dia betena internet so ne wo sopa ne man enkola ne dache ene yewura yesrew enkola nketenkete a wode omu photo enkola nketenkete obetena internet so ehoro omu no omu maame yewura I.G.P enkola ne dache o Ghana ya kanse mi se future leaders enti nkola dache te say eno na hia me mi yemu hye man nkola ne dache just blessing mano di agrada ahoro nkola wo internet so mi yemu hye man nkola ne dache senkola betima piempo akọ school senkola betimi akọ nipam senkola betimi aka omu ho akọ omu nanfofuom oh my God na de ne adurei ama Ghana nie yewura I.G.P misuo me ni suo kirew me ma me ni suo wo na me tiam a kirew yewura dampale me jiudi na me jiwodi amea yewura semra bi betimi aye adwuma ababa agrada wadawroma soma omrante no na danta na sinema no onko gina mranim semra sebedwafo ene mranim bi so hwe video ya misremo mo betimi aye ho bibia modawroma muntu ho na mo man kola ne daache mamme emofrei ni daache emofrei eni daache batan bia no wofuo bia sore no ote ahasuo
Sebi enyado or pekakre obedia, Nina, aya kakre obedie, Nina, Chabewia dache. A Japadia Kedian Pond, Yeshira on Sir Emma. Inti Eura Dampare, Misrewe Bruce Rewe Nyado. Sa we bibi fa ho na mra no betumi akasa na Ghana mra ye adwuma se de wodi kan ya tu bi ho anamon na mesre we buru sre mra se begafo sre mra nimfo ababa no obo no ho sekire mi na wo Ghana se ono de se de nya ado bibia ntimi no ne efre na grada no yewura Joyce Blessing ma wodo ma betena internet so e de nkolai photo e huru nkolai so pan nkolai semra wo Ghana mesre we buru yewura dampare mamra nya adwuma ne agiudi me mo bibiara afiri shapa Midini so for panyini KOFI Nkwantabisa twedian ponkan ho onfa watamfo nyo na asentia so na ensiw yie afesese na urade nyankopon de watamfo ayo na asentia so shalom peace bye. Tribulus terrestrix, Kayani, Panex Caltrop, Jingo Bilaba. Sawa di noya mabobosina, and when you are setting at 2:30 album, we are Bema now no more, and Mama who this room come out drown us to me, Bajuma, and more energy, stamina, and vitality, and for you, and one is our Banumbi, but Bajuma Saum Reda, Tina Tat 2:30 Heba, a young conqueror, power to the people, Mitra 2:30. So our what feeling? Hold down, move back. Kinaata 230 Herbal. Yeah! Kinaata 230 Herbal is a full supplement for rejuvenation and vitality. And no more sa ebra ofa sa edrowi. Oba wafa yefunu. Ne oma ne banofo. Ene akola ondi emfie duoche. Ema yesumo. Yesuma merade. Enumre yakin kansem no. Yebe ma sister Paulina ene de yafo. Imre ya can cancel no. E be fa free. Abus chapter. Ebe. Sister Paulina, we reading glasses here chini na hu Hebrews. Hey, madam. Ajenkwani. Kinaata Hayan Herbal Capsule. Edroyin ti na perwate semi. Me ready amenche glasses. Obroni besie. See clear. Aya no crow. Kinaata Hayan Herbal Capsules. A full supplement for good vision and not recommended for children below 12 years, asthmatic patients, pregnant and breastfeeding mothers. Edroyi u pebi atwa. For Kinaata Herbal Shop. Hey, now what? Kinaata Hayan. See clear. Kinaata Edroyi FDA ahwehwem agye atum se enye